Achawi kamataya baumi. At some nangavaw hikers a total shutdown ayang ya silong ay na hapok hire. Shiri lilikap hapok kavayang ramping hire. Tarik magada matitang hapoki kajik magada kajikoa. Shiri lilikap ukril headquarter li sagid at leya. Mirin lay nga punshi kay telgo indigenous market complex aka. Ngurumpung li semgid at lay dalay. Lay kayang otor, the Tangkhul Express News Chungsangla Jajo inapami dalay. Aju gabaw may say ng nangrumsa. At some nangabaw hay sa total shutdown ayang ngaya sailungay na hapok hire. Hill Areas Committee na recommend kasa ADC Bill 2021 jit Devil Sami Kavai Special Legislative Assembly Semiluda Kapo State Shokar na ari enitangda mamaya kami wewang pungbagada mati wewang bansada kalaina. Edsam na migusok pao at isyurda Edsam, Ensam, GSO, GHQ kala Edsam longpangbing zangda state shorkali ayakarajan saya. CM zangda kagazip chili ADC Bill 2021 maram kangasana. Kakhu chili saikorana mayagabay tudak mukhirir to the ADC Bill ji table masamiyaka total shutdown sarada hangmatin hai kasaji sada klaina. Total shutdown hi ajangaya sailongay na tangda savara. Shorkar na matay miyaka kanautang tarik magada kani ay na hapok da National Highways the Indefinite Economic Blockade hapok harada laydalay. Edsam na kanghodban hili yari saikor na katomi da kashok kazang masami kawai podalay. Edsam na kanghodban hili Joint Drive Students Association JTSA na magatom marada pongshaka. JTSA hi All Inpui Students Union Liangmay Naga Gatimai Rongmay Naga Students Organization Manipur Kala Zimi Students Organization Manipur Hiping hi Kanguruma Longna. Atom nangasan naga yari wang pakamay machukta Edsam na aja kanghot ban kala Indefinite Economic Blockade Sara Gajiji None Aina Tamenglong Zangda JTSA wi apamping ni masamarada hang. ADC Bill 2021 poda klay hili katoma gajihi hang the tribal nauping wang pakvai shorkar na latakta Atam chada sak by Samilu the Joint Tribe Students Association na poya. Ka bill chili katom la panit panau atam la rada le kala kasang ka lockdown sara laga shotatar sai corona paiza kawai sadak le atam kala worshim la shopok tatar kale atam hili Edsam na banda kang hot hi machamana kala mang yi mana da Joint Tribe Students Association hang. Shiri lili kap hapok kawai ramping hire. Tarik magada matitang hapoki gaji magada gajiko Shiri lili kap ukril headquarter li sagid leya. National level football tournament chiwi haukapok ranyeli football promoter Dr. Somi Sariona maso sada vazangra kala YL Grofort Kangre Vasha S Bering Raishim Ragui Chinaujung Luikam Yangahaw Payre Major Zinkai Atumbingli special guest sada Rakavai Sanghai dalay. Shiri lili kap haukapok ranyeji pung paro ngshun haupogra. Chili ukril wi DC Krishna Kumar kala UDSA wi President MLA Alfred Kangam Arthur Anila Zangida laydalay. Haukapok ranye kubhailaga chitang kanchuthe ngariyaw pok kangariyaw haupogra. Mirin ling punshi kaitel go indigenous market complex aka ngurumpungli semgida laydalay. Laying a purchase with Foundation Stone Aya, Minister of States for Education and External Dr. R.K. Ranjan Shunmiya. Ngurumpong hi ukrul gamjong kangpok pi kala Imphal East District Matina. Kui kanam khung ngasada. Chikata laying a pu apam chili kasem chala kada hang. Foundation Stone kashun rani chili kung jiko wi awunga bing. Katana bing kala long now bing da razanga. Laying a purga semji Indigenous Peoples Forum Manipur na habo kamina kala laying a purga show hina achalaga awo ayili thoughtly koka kasa leishi kangrok chingri gahai lega sakji kuramili shidra da shitsanga gaji Indigenous Peoples Forum with President Ashanka Sarna hang Rani Chui Masowa Minister Dr. R.K. Ranjan Aruhon Ngalay Hili Economic Integration Kurapalung Rakaji hangda Mirin laying a per hi Ngalay Lansin Wivangapang Sarada Kajahan Layada an hang. Kala laying a per kasem wi Otsin Tajam Aino Ungsho Kawai Dr. Ranjan Sami Gabai Sami Rada hang.
Sintila school ngai ngali otpam hangdak le chipui khwai ningasang naupingli ngahot tale worship chili principal ngapham hangdale chiwe tolop luba thingmak kala makada khaniwe alungli samira principal sakhwai MA degree leiphlungra kala principal jingum khani sahai saphlungra maning akha MA aina BED degree leiphlungra English chishut mepam la hangdale chiwe wang BA English honors dakar sara Social Science tamjithei khawai wiwang BA Geography, History, Economics, Political Science, Sociology tamkhui ka haila phadale. Kala primary teacher wiwang PUCA na entity maning aga BA kup ka hai pingda thasang paira. Sintila school ngainga wijishut me otpam pingchili tolop lupa tingjishat tu tharain samira. Sintila school ngainga hi Board of Secondary Education Manipurli affiliate kasa worship akhana. Otbam pingchi wiwang qualification mathak mai kala experience lei khameli preference mira Sintila school ngai ngale hangdak le otbam le ning sang pingna phone number 8259094410 aina 9284357108 ling hanwa paira kala email id shimre@gmail.com le kapiwa paira Lui khwana ukachung khana mamayala raga hai sarkarna sem hai gasa farm laws chi khishok mi haira farm laws chi repeal sa haira gaji IRPM modi na vaushok haira hangdak lei farm laws hina farm produce khayor aman kharet kala kahai apongli ain gachei mida khareli sarkarna sem gasa ji private players pinglela rajang saki gichina Jitzat na haika farmers pingna atumwi shom shirin heitei private players pingli direct your sangabaina Kangacha aina farmers kujungava mandi hoda sarkarna gasing wholesale lenganongli your sangabaina chia mandi li khayor ji farmers pingli teu makeup da masui tala khami aman minimum support price MSP hi sarkarna red mida china atumwi wang kapha kasana Ka hangdak le farm laws khira ka private player pingwi ning aina aman red la atumna nauda yorshok khawai gazib laga market atumna singtit the farmers pingli saja haura gajina maya modi na farm laws chi khushok mi haira da gaji shadli ka hang farm laws chi farmer pingwi wang ka phang sagi gajina ka kaphaji hang ji thei khawai tara gashi hotna hai salala mirror to the modi na hang Farm laws chili makhamaya ajakum we aina farmers tara kana protest sara gahaina Farmers tingting ajakum November nga phai gachang we aina Delhi we borderly protest sada kasi kasa khang laga COVID mi maulungli aina tangda mangatsila protest sara gahaina Chili mi gathila tisang haira chiran ka protest sara lala sarkarna maheng sang mila farm laws chiva kalika aina tangda repeal masamara da rahai kasana Chida da sada aya repeal sahaira da modi na kajishachi kujung ka wiwang khangak ngsaya aya hi sik bingwe khamataya zimik sho Guru Nanak Jayantina itamna thaibai gaja Punjabli sikhina chungmakeup gaje miyurna kala masangla Punjabli election da sagida leidalai Chida da sada sarkarna tida katahi election wiwang kasala sapai da hangdalai Protest kasaji matailak aina Punjab kala Uttar Pradesh li kashokna Uttar Pradesh lila election nganai haira kala chiwewang farmers pingwe shit kasang sambang kawai sarkarna farm laws chi kashirak rakui kashokna kasana da ta khana paningdalai BJP member na kahang thaaka farm laws repeal kasahi election we maram kiga marata mana ka protest chi kupsang ngasam hauranu da repeal kasana chia Farm laws repeal saga haiji protest saga sa farmers ping ring phalak haira kha tuimang aina ka hangli mashit sangbana repeal salak haira da kapit aina malai rang lakha aina tangda kala laws che winter parliament li repeal masarang lakha aina tangda protest ka sa mang samara da hangdalai chimang maningla athumwi thei shiraili aman hiya ka milagra da sarkar na tui mami akha protest sawa fara da farmer akhna hanga Northeast India MSME Conclave Ajahon Guwahati li Northeast Wisada Industrial Development Maramli Ministers Ping Ngasangarum Haira Textile Commerce and Industry Minister Thongam Biswajit Kazip Chili Vazangda Manipur li Lansin Langpai Khawai Apong Mathamai Khawai Industrial Development Wivang State Sarkarna Sagabai Sadalai Gaji hi Hang Kala Manipur li
industrial estate khani la honey cluster sem khawai pog hai chila Miami hauluda Biswajit MSME Union Minister Narayan Ranili Pohaira Udyan registration atishuda Northeastly MSME Mingjan Kasakala MSME we aina ngalanga pay ot samkapanghi Manipurli chungme kabada Minister Biswajit na hang. Short break with Tili nganangrum lishitsa. Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa opposite Unique Kids Preschool, Hamlekong, Ukhrul. Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa, Bangalore branch. Salon Hilly, hair coloring, facial, hair spa, hair dressing, manicure, pedicure, bridal makeup, hair straightening, wax epilation, head massage, foot massage, full body massage, male and female separate samia. Ukhruli professional salak kahai, well-trained staff recruit salaga run sadakle unisex beauty salon and spa na. Arihon Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa li heavy Christmas offer ladele. Ralu Ramiserlu Sheer Genius Unisex Beauty Salon and Spa li. For booking information, please call 9383-274-303 or visit us. Manipur Technical University MTU with Vice Chancellor Kabangasangli Katamnao Long Taruk Kadana Mamiatura. Kabangsanga High VCG Ngapamchiwi Essential Qualification Magashung Manada Katamnao Long Taruk Ames MSU Disam GSA MSF Kala SUK na Makamaya Hongshok Hire. 2018 ni Tamig High UGC regulations atishuda VC ngapam kuigi gaji miji tiaw makeup da zingum tharaka University Professor Sahai Saphalungra la maning aka reputed academic leader Saphalungra ka VC gathar Dr. D Bhaveshwarva qualification chim malay manada kadam now long ping china hang Bhaveshwar hi AICTE norms wi atishuda qualified masamanada Masakang yili ki wang shortcar na VC kabangsang kalada makamaya pongshoka. Maramchi yang sang mi kawai Chief Minister and Education Minister li pova haira. VC chiwi profile yang sang milushit kawai Governor lila hangwa rada leya. Chief Minister ki hakshal ki tengbang CMHT gala Ayushman Bharat schemes wi azing li Sky Hospital na zingum katumkada hard ka gazabing li ngaharami gahay wi ringapasa da rani aka Hotel Imphali mayon haira. Chili CM Biran da wazang da state li regasang ot mga wangasak sa chiaka micro level ena haupok laga matada yang sang palungra kajihi ana hanga. Sky Hospital mangli CMHT wi enemy shaga hangshini da phangakala Ayushman Bhudan wi enemy hangchiko da akana heart surgery sakwi hairachi. Ayang azin wi report atishuda Ukhrul district li COVID positive mi akala masampang bana. COVID second wave karahili Ukhrul district li arura shungda COVID positive sambang gahi thinga shajishat hangshini da jishat kashung haira. Ari Shangala COVID care center wi ena Mi akali aya discharge sa da Aruri Ukhrul district li COVID ka gaza mi machine thada tharok leida DSO report na chithemi Ladwishida chaw kamataya bawing Etsam na ngawaw hay ka sa total shutdown aya ngaya sailong ay na hapok hayre Shiri lilikab hapok kawai ramping hayre Tarik magada matitang hapoki kajik magada kajikoa Shiri lilikab Ukhrul headquarter li sagidat leya Mirin leng apu punshi kaitel go indigenous market complex aka ngurumpung li semgida lay dalay. Aji wi pau he nang chang haira ngana dakla intum zai korali so kami azimik shok sa serno.